daydag awan adina awan met salinong na diin ka pangibiswan jay tenga jay kalayan. Gayat day talakin pakitaan nakman ngarud pagduyusan day uirik na awan akir kiray awan net akir kiren sa tantulag kiren intun alas sa intun malem. Nagraksaken aya idwa kapuso agin nayan ayat aglinlin na ilo kaisut kapapadkan yuyeng ni karayo tati kawar kinapudno nga ayat-ayat ta puso ay asi kapay tabinong niliday anusak nga itag ay ut-ut asumamay awanen piling lingay mangitag ay anusak ket iturat kastatin kaimpay. Si kapay tabinuhod ng liday anusak nga itag ay ut-ut asumamay awanen tiling lingay mangitag ay anusak ketiturat kastatin kaimpay. Daag balay ni jak makatalna agtugawag jay tawa tam-tam dagan ka no adda lumabas salsalod suden ka bintayan mo biyag ko idamit ibagang mabalingtan man akong di man to'y panis ko amang guyugoy manggutikot ta ayat mo nukas pagarigan sa lutsuden dagit ti tao agapuken ayat natay ajak amo. Mabalingkan man akong di man to'y panis ko amang guyo
ayat mo nukas pagkarigan sa lutsuden dagit ti tao agapuken ayat nakay ajak amo. Nalasbang abalasan ayamuong nakasrosas nga pagukran pintas nakasman awan kapagdanan kinaema may bagay kenkwana ay wenlita kas kamanlae dardarer tete may saakun ama katulog numay pangge